Pozdrav svima, ovaj test snimamo sa Sony Ericsson Xperia Arcom u HD rezoluciji. Nokia nam je prije nekoliko dana na Nokia Worldu u Londonu predstavila novu liniju Windows Phone smartfona, ono što smo čekali cijelo vrijeme. Unatoč tome, nama je na test stigla Nokia 701 koji je novi predstavnik Symbian generacije. Da se malo prisjetimo. Prošle godine na Nokia Worldu Nokia je predstavila novu Symbian generaciju. To je bila Nokia N8 i Nokia N9 koji su imali Symbian 3 operativni sustav, a prije nekoliko mjeseci dobili su i Symbian ANA update. Još su na tržištu iznimno kvalitetni smartfoni. Sada je na tržište došla nova generacija. Izgledom Nokia prati tradiciju, znači kao Nokia C7 ili C6, Nokia 701 prati isti, odnosno sličan dizajn. Ono što je unutra je glavni adut ovog smartfona. Samo pakiranje je standardno za Nokia smartfone. Znači dolazi sa svim pripadajućim kablovima, korisničkim uputama, kvalitetnim slušalicama. Jedinu zamjerku što imamo što nema USB on the go kabla, nego njega smo posudili iz Nokia N8. Sam smartfon vrlo dobro leži u ruci, težak je svega 130 grama, zadnja strana i poklopac baterije od čvrstog metala, prednjom stranom je ekran zaštićen Gorilla glasom. Sve u svemu za 3000 kuna koja je preporučena cijena iz Nokije, ovo je jedan vrlo kvalitetan smartfon. Ako ga usporedimo sa konkurentima poput recimo iPhone 4 koji nije toliki konkurent jer ipak je duplo skuplji, Nokia nije ništa deblja, isto je napravljena vrlo kvalitetno, odaziv ekrana je brz. Drugi konkurent koji možemo naći osim Androida je i Windows Phone. Iako ga i Nokia je sad predstavila, drugi proizvođači poput HTC-a i na našem tržištu su dostupni sa ovim operativnim sustavom. Vidi se razlika u izgledu i ovdje Symbian Bela više podsjeća na Android nego na stari Symbian na koji smo naviknuli. Ono što možete očekivati kod ove Nokije, znači s gornje strane USB utor koji je lijepo zaštićen i to je izvrsna stvar jer mnogi su zaboravili zaštititi svoje utore, ovo je to izvrsna stvar. Sa zadnje strane tu se nalazi 8 megapikselna kamera sa dvije LED bljeskalice. Sa strane se nalaze tipke za upravljanje glasnoćom i tipka za kameru, a ono što je još dobro je što Nokia ima ovaj slider za otključavanje i zaključavanje koji je vrlo dobro rješenje za brzo otključavanje uređaja. Što se tiče hardvera, on je glavni adut ovog uređaja. Unutra je gigahertzni procesor i 512 MB radne memorije. Nešto što smo naviknuli kod Android smartfona, a ne kod Symbiana. Symbianu nije potrebna ova snaga, ali ipak Nokia je odlučila korisnicima pružiti najbolju mogući user experience, pa je tako se odlučila za taj hardware i zbilja uređaj radi iznimno brzo. Što se tiče ostalog hardvera, znači 8 megapikselna kamera koja radi dosta dobre fotografije, ali velika zamjerka je što nema ugrađen autofokus. Ne znamo zašto se Nokia odlučila na fiksni autofokus. Smatramo da je ovo velika mana ovog smartfona, posebice za one koji žele puno fotografirati. Znači, fotografije su dobre, kvaliteta je nije ništa lošija od drugih, ali prilikom nekakvih makrofotografija, nekakvih fotografija prilikom gdje vam je potreban fokus, ovdje je Nokia slabija. Također tu je i dostupno HD snimanje u 720p rezoluciji i 30 sličica u sekundi. Glavni adut, osim samog hardvera, je i ekran. Znači radi se, kao što smo rekli, o 3,5-inčnom ekranu, ali ono što je bitno je reći da je ovdje nova generacija Clear Black displaya. Znači Nokia je
prošle godine predstavila Clear Black Display i marketinški ga pozicionirala kao ekran koji pruža prikaz crne, odnosno da je na njihovim ekranima crna boja najtamnija. Super AMOLED je isto jedna od tehnologija koju Samsung koristi kako bi što bolje prikazao crnu. Ovaj uređaj je jedan od najsvjetlijih na tržištu, odnosno nismo naišli niti na jedan drugi uređaj koji ima takvu svjetlinu ekrana. Ta svjetlina će se sigurno pokazati kao veliki adut prilikom toplih ljetnih dana koji će biti puni sunca. Znači, sunce ovom ekranu nije nikakav problem i isprobali smo to pri jakom umjetnom osvjetljenju, nažalost nemamo trenutno toliko sunca i jednostavno čistoća ekrana je u rangu iPhone-ovih retina ekrana koji su bili isto iznimno kvalitetni prilikom sunca. Znači, to je onaj glavni adut. Što se tiče operativnog sustava, ima dosta lijepih izmjena, slatkih izmjena, kako bi rekli. Posebice tu riječ u upravljanju widgetima. Sad su widgeti slični kao i kod Androida, znači s njima je lagano upravljati, lagano ih je postavljati, lagano ih je prebacivati na druge ekrane. Znači sustav widgeta je tu poboljšan. Također poboljšan je i rad kroz meni gdje isto možete dodavati foldere. Tipkovnica je veliki adut ovog uređaja. Kao što vidim, ovdje ima malo i problem Xperia Arc snimati ovako sjajan ekran. Znači, tipkovnica je iznimno precizna, iako je ekran svega 3,5 inča dijagonala, kao što se vidi crna boja je zbilja izvrsna. Ako ćemo to usporediti sa poznatom iPhone tipkovnicom, ona je nešto veća i sam ekran je nešto veći. Više bi rekli da ova tipkovnica podsjeća na Windows Phone tipkovnicu. Evo usporedba. Multitasking je i dalje izražen na Symbianu. Dovoljno je pritisnuti home tipku koja pokazuje da li imamo ili nemamo otvorene aplikacije. Surfanje, da, web preglednik je puno bolji, ne podržava flash, ali je iznimno je dobar u obliku brzine, znači nešto je brži nego što je to kod drugih uređaja. Također još jedan novitet koji je kopirao i iPhone sa novim updateom. Znači, izgleda je i Nokia odlučila i Apple kopirati Google Android. Znači, imamo padajući izborni gore, imamo i ovdje. Znači, ovo je isto jedan novitet koji donosi Symbian Belle. Android korisnicima ovo nije novitet, Nokijinim korisnicima sigurno je. Još jedna glavna opcija zašto bi odlučili se na ovaj smartphone je, sad ćemo to pokazati, znači USB on the go opcija. Znači imate ovdje adapter za USB, jednostavno ga uključite gore, evo ga, i sad primjerice imate nešto na USB-u, evo ga. Čim smo uključili USB memorijski disk, Nokia će sama pozvati file system gdje će nam pokazati da imamo memoriju telefona, imamo internu memoriju i imamo USB. Na USB smo stavili jedan kratki video. Onda se pokaže, znači da se sam video može vrtiti direktno sa USB-a. Jedna od epizoda Mr. Beana. Znači, ovo je jedna funkcionalnost koju mnogi konkurenti za cijenu od 3000 kuna nemaju.
Ovo će sigurno biti privlačno i studentima i školarcima koji puno stvari razmjenjuju putem USB-a. Znači, prijatelj vam stavi nešto na USB, vi ga uključite u svoj Nokia 701 smartphone, prebacite to na internu memoriju i jednostavno ste tako došli do podataka, znači niste morali imati niti računalo, niti ništa, a kao što vidite i reprodukcija videa preko USB-a isto iznimno dobra. Sad smo na crvenu tipku izašli van, a koliko se stisne home tipka, on će reći da nema upaljenih aplikacija jer je morala skroz izaći van. Sve u svemu, za cijenu od 3000 kuna ovo je iznimno povoljan smartphone uređaj. Symbian da je izašao, odnosno Nokia da je izašao sa ovakvim Symbianom prije 2 godine, danas možda ne bi bilo u partnerstvu sa Microsoftom, već bi i dalje bila veliki tržišni lider. Jednostavno ovaj Symbian Bella je trenutno zrela za konkurenciju Android smartfonima na tržištu i dalje su tu velike mane poput ovih Stora koji ima ograničen broj aplikacija, koji je dosta spor. Znači, teško će se ovi Store nositi sa Android Marketom ili Appleovim iStoreom. I tu je i dalje nespretno riješena Nokiina aplikacija Social za društvene mreže. No onima koji je potreban uređaj sa ovakvim mogućnostima poput USB on the go, autonomijom od 2 dana, kvalitetnim ekranom, mailovima i iznimno kvalitetne izrade, ovo je definitivno hit. I opet moramo se vratiti preporučenom cijenom od 3000 kuna, on ulazi u middle segment smartfona na tržištu, znači middle segment Androida i Windows Phone-a, i ovdje će sigurno biti kvalitetan konkurent i mnogi će odabrati upravo ovaj smartphone. Eto, hvala što ste pogledali ovu dulju recenziju. Znači, ovo je ipak prvi Symbian Bella smartphone kod nas na testu. Za sva pitanja javite nam se na Facebooku ili nas pratite na Twitteru Mobile Place Info. Hvala i doviđenja.